بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس من مجالس العلم والذكر التي هي من خير المجالس، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحفها السكينة وتغشاها الرحمة، ويذكر الله أهلها في من عنده، وهذا هو الشرف العظيم. وأي شرف من أن يذكر الإنسان في الملأ الأعلى، ومن الذي يذكره رب العالمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في مجلسنا هذا، وأن يرزقنا فيه الفهم والسداد والإخلاص والتسديد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau memulai sebagaimana biasanya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dilanjutkan dengan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau menyapa kita semua, para ikhwah dan akhwat yang hadir dalam majelis ilmu ini, dan beliau menyebutkan bahwasanya yang namanya majelis zikir atau majelis ilmu adalah majelis yang sangat utama, di mana sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang keutamaan orang yang bermajelis, yaitu akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, dan mereka kemudian akan diliputi rahmat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka, orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ini adalah kemuliaan yang sungguh luar biasa bagi orang-orang yang bisa menyempatkan diri untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan, konsistensi, memberikan kita pemahaman, memberikan kita keistiqomahan untuk tetap bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini. وكلمتنا اليوم حول إحسان العبادة. إحسان العبادة الذي
أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعو الله أن يوفق إليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحديث أخرجه النسائي وأبو داود والإمام أحمد وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني لأحبك، ثم أمره أن يدعو بهذه الأمور الثلاثة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحسن عبادتك مما يدل على أهميته. والعبادة كما هو معلوم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فيشمل الشعائر والتعبدات ويشمل سائر الأمور التي يحبها الله ويرضاها ويأمر بها. وإحسانها هو كمالها أو إكمالها وإتمامها بحيث تقع على الوجه المرضي لله سبحانه وتعالى، أي تقع كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها، وكلما زاد في حسنها كلما كان هذا أفضل. نعم. Yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, kata beliau, adalah tentang ihsanul ibadah. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan bagaimana kita memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal inilah yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk senantiasa meminta agar bisa menjalankan ibadah-ibadah atau memperbaiki ibadah kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwasiat kepada Muadz bin Jabal, "Wahai Muadz, sesungguhnya aku mencintaimu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "maka jangan engkau sekali-kali tinggalkan zikir atau doa ini di setiap penghujung salat." Apa doanya? Yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan juga untuk memperbaiki ibadahku. Dan hadis ini, kata beliau, diriwayatkan oleh An-Nasai, Abu Dawud, Imam Ahmad, dan sahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah sebagaimana kita ketahui, ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dia adalah semua atau satu kata yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari perkataan ataupun perbuatan. Dan inilah ibadah. Semua hal yang masuk di dalamnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan. Dan makna ihsanul ibadah, memperbaiki ibadah, sebagaimana tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita menyempurnakan, bagaimana kita memperbaiki ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala rukun-rukunnya, melengkapi rukun-rukunnya, menyempurnakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya atau wajib-wajib dalam ibadah, bahkan sunnah-sunnah dalam ibadah. Inilah yang kita maksud dengan ihsanul ibadah, memperbaiki dan menyempurnakan ibadah-ibadah sebagaimana yang dituntunkan atau yang diperintahkan kepada kita untuk kita kerjakan.
والإحسان عموما الذي هو أعلى مراتب الدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيجمع بين الرغبة والخوف أو بين الرغب والهرب، فيعبد العبد ربه كأنه يراه فيرجو ما عنده ويتذكر أن الله أيضا يراه فيخاف من أن يقع فيما لا يرضيه فيتم العمل ليرضى. فهذا أقول هو إحسان العبادة كما تقدم. ولإحسان العبادة عدة أسباب يجب أن يحرص عليها العبد. أولها الإخلاص لله تعالى، الإخلاص لله تعالى. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وغير ذلك من الآيات والنصوص الدالة على الإخلاص. نعم. Dan ihsan jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan apa makna dari ihsan itu. Dan ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam agama kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kalian tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah dapat melihat kita. Allah mengetahui kondisi kita dalam peribadatan kita. Sehingga ketika kita menghadirkan ihsan ini, menghadirkan rasa seperti ini, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita akan bisa memunculkan yang namanya raqbah dan juga al-khauf. Raqbah adalah kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termotivasi dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala-pahala yang ada. Kemudian al-khauf, kita takut akan hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya seperti ini, maka tentu pasti kita akan memperbaiki ibadah kita akan melaksanakan ibadah kita sebaik-baiknya. Dan inilah yang kita sebut dengan ihsan, memperbaiki, melengkapi, menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan bagaimana caranya atau apa saja tips atau kiat-kiat untuk bisa memperbaiki ibadah kita, untuk bisa melakukan ihsan dalam ibadah ini. Yang pertama kata beliau adalah dengan mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas sebagaimana yang terdapat di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Qulillah a'budu mukhlishan lahuddin. Ya, katakanlah bahwa kepada Allah saja aku menyembah dengan ikhlas. Ya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak di dalam Al-Qur'an. Maka ini langkah pertama untuk kita bisa memperbaiki amal ibadah kita, maka ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. فالإخلاص ينقي عمل العبد مما يشوبه من مقصد رؤية الناس أو ثنائهم أو مدحهم أو أي مقصد من مقاصد الدنيا.
فيكون في هذا تخليص للعمل، وهذا من إحسانه وتحسينه. وقد يصل الإخلاص، وقد يصل أقول إخلاص بالمرء إلى درجات فوق عمله. الأمر الثاني مما يحصل به إحسان العبادة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكمل الهدي هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل العمل هو عمله عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم الناس، فهو أتقى الناس وأخشاهم لله وأعلمهم بالله ومراده. فلهذا من تابع النبي صلى الله عليه وسلم أدى العمل على أكمل وأحسن وجه. ولهذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Dengan ikhlas jemaah sekalian, kita dapat menjauhkan diri kita, membersihkan diri kita dari keinginan-keinginan duniawi yang bisa mengotori ibadah kita. Dari keinginan kita dilihat oleh orang-orang, dilihat oleh Wasallam, maka itulah yang menjadi ibadah-ibadah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah terdapat contoh yang baik dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Rasulullah SAW perintahkan kerjakanlah, dan apa yang beliau larang maka jauhilah. Maka ini kiat yang kedua, yaitu mengikuti atau menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عن مخالفة هديه وسنته في سائر الأمور: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني في أمرنا، يعني في ديننا. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان في كل جمعة يقول: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهذا كله أقول حثا على اتباع سنته في سائر الأمور فناسككم. وفي غيرها كانوا كان يأمرهم بأن يسلكوا سنته ويسيروا على طريقه. Terkait dengan mutaba'ah, terkait dengan mencontoh dan menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai menyelisihi petunjuk dan juga contoh dari beliau. Beliau mengatakan dalam hadis yang terkenal, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, siapa yang mendatangkan, membuat hal-hal yang baru dalam perkara agama yang tidak pernah ada contohnya, maka dia tertolak. Beliau juga mengatakan, siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Beliau sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbah Jumat senantiasa memperingatkan dalam khutbahnya, iyyakum wal muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan yang namanya perkara-perkara baru, karena semua yang baru adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat, dan semua yang sesat berada di neraka. Nah, ini kemudian adalah peringatan yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
agar senantiasa kita mengikuti dan menteladani beliau dalam segala urusan kita, dalam segala peribadatan kita. Makanya dalam salat Nabi SAW mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dalam masalah haji beliau mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian atau tata cara haji kalian. Dan semua ibadah-ibadah tentu saja diperintahkan kepada kita untuk mengikuti dan menteladani beliau. Nah. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون كل ما استطاعوا أن يفعلوه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يعرفوا حكمتها ولم يأمرهم بها. وقد كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فخلع نعليه في أثناء الصلاة فخلعوا نعالهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إليهم ولم يعلموا عن سبب خلع نعله. فلما انقضت الصلاة سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب خلع نعالهم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب خلعنا عليه أن جبريل أتاه في الصلاة وأخبره أن فيهما قدرا أي هذا خلعهما. فهذا يبين كيف حرصهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما يفعل وإن لم يعرفوا حكمته أو يأمرهم به، وذلك لكي يحصلوا على أفضل الأعمال. نعم. Nabi SAW pernah mengingatkan atau mempertegas bahwa kita harus mengikuti sunnah beliau dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelah beliau, dan beliau katakan gigit dia dengan geraham. Ini adalah perintah untuk mempertegas bahwa bagaimana kita sebagai seorang mukmin pengikut beliau harus mencontoh beliau. Nah, kemudian beliau sebutkan contoh bagaimana para sahabat begitu bersemangat mengikuti atau menteladani Nabi SAW. Walaupun yang mereka mau contoh itu mereka belum tahu hikmahnya apa atau kenapa Nabi lakukan itu, atau Nabi belum sampaikan itu secara lisan untuk mereka kerjakan. Tapi ketika mereka melihat gerak-gerik Nabi, mereka langsung dengan semangat dan serta-merta mengikuti Nabi SAW. Salah satu contohnya adalah suatu hari para sahabat pernah salat di belakang Nabi SAW, bermakmum kepada beliau. Kemudian tiba-tiba beliau melepaskan sendalnya. Nabi SAW tiba-tiba melepaskan sendalnya di tengah-tengah salat. Maka para sahabat pun melakukan hal yang sama, langsung mengikutinya. Padahal mereka belum tahu kenapa Nabi SAW lepas. Mereka cuma melihat Nabi melakukan itu dan mereka juga ikut melakukan hal tersebut. Nanti setelah selesai salat, Nabi SAW kemudian melihat para sahabat melepaskan sendalnya. Beliau bertanya, kenapa kalian melepaskan sendal kalian? Maka para sahabat mengatakan apa? Kami melihatmu melepaskan sendal, maka kami juga melakukan hal yang sama. Mereka belum tahu hikmahnya, mereka belum tahu kenapa. Nabi belum suruh secara lisan, tapi begitu mereka melihat, langsung mereka melakukan dan mencontoh Nabi SAW. Nah, barulah kemudian setelah itu Nabi menjelaskan kenapa beliau lepaskan sendalnya. Ya, karena ketika di tengah-tengah salat, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam mengabarkan bahwa di sendalnya ada najis, sehingga beliau pun kemudian melepaskan sendalnya tersebut. Inilah bagaimana para sahabat dengan semangat yang luar biasa mencontoh Nabi SAW. والعمل وإن قل إذا كان على وفق السنة حسنا فهو أعظم وأفضل من العمل الكثير إذا كان على خلاف السنة أو شابته البدعة. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ونرى أحيانا بعض من قل علمهم وقعوا في الخطأ يجتهدون في أمور
ليست مشروعة، وتفوتهم أمور وإن كانت سهلة، وهي السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيفوتهم العظيم الأجر. نعم. Kata beliau, amalan yang sedikit tapi dia sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih baik daripada amalan yang banyak tapi menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada Ibnu Mas'ud Abdullah bin Abbas Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Ya. Melakukan sunnah walaupun sederhana, walaupun sedikit, itu lebih baik daripada berijtihad, bersungguh-sungguh tapi dalam perkara bid'ah. Maka kita lihat begitu banyak orang yang melakukan ibadah atau perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan, perkara-perkara bid'ah, dan mereka bersungguh-sungguh berijtihad, berlelah-lelah, sehingga mereka meninggalkan sunnah yang sebenarnya hakikatnya jauh lebih mudah untuk dikerjakan, jauh lebih simpel untuk dikerjakan, tapi karena bersungguh-sungguh dalam bid'ah mereka luput dari pahala yang besar, yaitu mencontoh Nabi SAW, yang padahal mencontoh ini lebih mudah dan lebih simpel untuk kita kerjakan. كذلك من أسباب إحسان العبادة أداء العبادة مع الخوف من الله ألا تقبل لما قد يسوبها، والرجاء بأن يقبلها الله ويثيبها عليها، فيجمع العامل بين الخوف والرجاء، فيؤدي به ذلك إلى أن يحسن ما استطاع. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهم جمعوا يعني عباد الله الصالحين بين هذين الأمرين، رجاء رحمة الله وأن يقبل منهم ويثيبهم على أعمالهم، والخوف أن لا يقبل عملهم أو يحبط عملهم فيقعون في عذاب الله، ولكن الله أثنى عليهم. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا أي ينفقون، وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون فمحاسبهم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث أنه قال صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، قالت حين قالت له: يا رسول الله، يعني في هذه الآية، هل هم الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال لا، ليس الذي يفعل هذه الأمور. قال: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويقوم ويتصدق وهو يخاف الله. في رواية: يخافون أن لا يقبل منهم، يعني الذين يعملون الأعمال الصالحة وهم يخافون أن لا يقبل منهم. فمن خاف أن لا يقبل منه حرص أن يكمل عمله وأن يكون على أحسن حال، حتى لا يقع فيما يكون سببا في
عدم قبول عمله ورده فيؤدي إلى إحسان العمل. Kemudian kiat selanjutnya untuk bisa ihsan dalam ibadah kita, memperbaiki dan menyempurnakan ibadah kita, yaitu dengan menghadirkan rasa khauf dan roja, rasa takut kepada Allah dan juga rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut seperti apa atau takut yang bagaimana? Yaitu takut jangan sampai ibadah kita yang sudah kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa harap yang bagaimana? Mengharapkan rahmat dan mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah, pahala dan kebaikan dan berkah yang banyak. Maka ketika kita beribadah, agar kita bisa ihsan dan memperbaiki amal ibadah kita, maka hadirkan dua ini, al-khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ilaihil wasilah ilaihil wasilata ayyuhum aqrab. Mereka itulah orang-orang yang menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan wasilah, siapa yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dikumpulkan dua yang kita sebutkan tadi, yaitu al-khauf dan roja, rasa takut dan juga roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang lain, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang mempersembahkan apa yang mereka bisa persembahkan, tapi hati mereka wajilah, hati mereka takut. Hati mereka takut. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa maksudnya mereka takut di sini dalam ayat ini? Apakah, kata beliau, kata Aisyah, apakah mereka ini orang-orang yang minum khamar, orang yang berzina, orang yang melakukan perkara-perkara haram sehingga mereka takut? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, bukan seperti itu wahai putri As-Siddiq. Yang dimaksudkan takut dalam ayat ini adalah mereka yang salat, mereka yang berpuasa, mereka yang bersedekah, tapi mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, mereka takut jangan sampai ibadah mereka yang sudah mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, ketika kita punya rasa harap, kita ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kita takut azab dan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ini akan memotivasi dan mendorong kita untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, untuk memperbaiki dan mengelokkan ibadah kita agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari azab serta kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. السبب الرابع من هذه الأسباب لحصول حسن العمل الخشوع والإخبات وانشراح الصدر. الخشوع والإخبات وانشراح الصدر. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، والفلاح هو الفوز الكبير، أي قد فازوا الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى كذلك في الدعاء، قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإن هذا من أسباب حسن العبادة ومن حسب الفلاح والفوز الكبير. نعم. Kemudian sebab selanjutnya atau kiat selanjutnya untuk bisa ihsan dalam ibadah kita adalah dengan menghadirkan khusyuk, menghadirkan kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khusyuk sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Maka khusyuk ini kemudian akan menjadi sebab kita bisa mendapatkan ihsan, mendapatkan
kebaikan atau memperbaiki ibadah-ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang disebutkan dalam ayat yang lain, wa kanu lana khashiin, mereka itulah orang-orang yang beribadah dan mereka khashiin, mereka orang-orang yang khusyuk dalam peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. والخشوع وصف متعلق بالعبادة بذات العبادة، وقد قال العلماء إن الوصف المتعلق بذات العبادة كالخشوع أولى بالاهتمام والمراعاة من الأوصاف الأخرى من حيث الزمان والمكان. ولهذا أقول كان هذا السبب يعني من أسباب تحقيق الحسن في هذه العبادة، لأنه حرص على كل وصف يتعلق بها. Nah. Khusyuk ini jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang berhubungan dengan ibadah. Sifat yang sangat berhubungan dengan kesempurnaan ibadah. Dan kata para ulama bahwasanya sifat khusyuk ini adalah sifat yang paling harus dikedepankan untuk didapatkan dalam beribadah daripada sifat-sifat yang lainnya dalam beribadah, seperti misalnya kesempurnaan dalam tempat atau dalam waktu. Jadi di dalam ibadah itu ada kesempurnaan-kesempurnaan yang berhubungan dengan tempat dan juga berhubungan dengan waktu. Nah, tapi itu masih bisa dibelakangkan dulu, karena yang perlu kita dahulukan adalah sifat khusyuk itu. Itu yang dikedepankan. Bagaimana kita bisa khusyuk? Ya. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kalau kita mau menyempurnakan pada sifat-sifat yang lain seperti sifat keutamaan tempat atau keutamaan pada waktu dalam beribadah, maka setelah itu baru kita perhatikan. Tapi sebelumnya mari kita harus perhatikan kekhusyuan kita, ya, bagaimana kita khusyuk dalam ibadah-ibadah kita. الأمر الخامس المعين على إحسان العبادة هو المداومة عليها، المداومة والاستمرار عليها، وهذه من صفات المتعبدين، بل من أهم خصالهم وصفاتهم. قال الله تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال تعالى كذلك: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، أي داوم على العبادة حتى الموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمله ديمة، كان عمله ديمة. وقالت رضي الله عنها كذلك كان عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا عمل عملا أثبته، أي استمر عليه. Nah. Kemudian kiat yang selanjutnya untuk bisa berihsan dalam ibadah adalah dengan al-mudawamatu 'alaiha, yaitu dengan continue melakukan ibadah itu secara berkesinambungan, tidak terputus, tidak sekali-kali, tapi secara terus-menerus dilakukan amal ibadah tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait orang-orang yang salat, illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun, kecuali orang-orang yang alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang dalam salatnya itu daimun,
senantiasa sholat, senantiasa sholatnya berkesinambungan, konsisten dalam sholatnya. Begitu juga yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan, yaitu apa? Sampai datang maut, sampai datang kematian kepada kalian. Artinya ini perintah untuk konsisten dalam ibadah kita, konsisten dalam kehidupan kita sampai kematian itu mendatangi kita. Nah, dengan konsisten seperti inilah maka kita bisa mendapatkan ihsan dalam ibadah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sedikit tapi continue, tapi konsisten. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha pernah mensifatkan bagaimana ibadah Nabi SAW, yaitu ibadah beliau adalah ibadah yang konsisten, ibadah yang berkomitmen, ibadah yang continue. Beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika mengamalkan suatu amalan, asbatah, beliau meneguhkan amalan tersebut. Maksudnya konsisten dengan amal tersebut, mudawamah, senantiasa melakukan ibadah tersebut, tidak terputus, bukan sekali-sekali tapi berkesinambungan dan kontinu. Nah. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالمداومة ويحذرهم من الانقطاع، فقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. هذا يبين أن المداومة على العمل مما يؤدي إلى حسنه، والنصوص فيها كثيرة. Nabi SAW memperingatkan para sahabatnya untuk senantiasa mudawamah, continue dalam beribadah, dan jangan sampai beribadah kemudian terputus ibadahnya. Sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, jangan seperti fulan, jangan jadi seperti fulan. Kenapa si fulan? Fulan itu dulu sering sholat malam, kemudian dia meninggalkan sholat malam, artinya terputus. Nah, ini jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya mudawamah, continue dalam ibadah, ini yang kemudian akan memperbaiki ibadah-ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membantu kita untuk ihsan dalam ibadah. Al-amru as-sadis mimma yuaddi ila husn al-ibadah al-isti'anah billah. Al-isti'anatu billah. ولهذا أمرنا في كل ركعة أن نقرأ قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا يبين أن العبد يجب عليه أن يستعين الله في كل أمر، في كل أمر. ولهذا كما تقدم معنا في أول الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ ألا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فبين له وأشار إلى أهمية الاستعانة بالله، استعانة بالله، فيستعين الله على حسن عبادته، يعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أي وأعني على حسن عبادتك. نعم. Kemudian selanjutnya, kiat selanjutnya untuk bisa ihsan dalam ibadah kita adalah dengan meminta tolong, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'anah, minta tolong agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk ihsan dalam ibadah kita. Oleh karenanya, dalam setiap solat kita, di setiap rakaat kita senantiasa membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kami mohon pertolongan. Dan ini yang harus dilakukan oleh seorang hamba, untuk beristi'anah dalam setiap urusan-urusannya,
untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusannya, terutama dalam masalah menghadirkan ibadah atau memperbaiki ibadah. Dan ini yang kita sebutkan juga pada awal tadi, hadis tentang wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, bahwa jangan kau sampai meninggalkan perkataan ini di setiap penghujung salat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantu aku, tolong aku untuk bisa memperbaiki ibadahku. Husni ibadatik, untuk bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Nah. الأمر السابع مما يعين على حسن العبادة التيسير وعدم التكلف، التيسير على النفس وعدم التكلف. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو ميسر. وقال تعالى ونيسرك لليسرى. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالتيسير وعدم التكلف يؤدي إلى إحسان العبادة وعدم الانقطاع أو كراهتها أو ثقلها. فلا يحاول الإنسان أن يتكلف ويشق على نفسه، بل يتبع اليسرى وييسر على نفسه حتى يحب العبادة ويأتي إليها برغبة ويألفها ويسهل عليه أداؤها. Nah. Kemudian kiat selanjutnya adalah untuk bisa kita ihsan dalam ibadah kita adalah at-taisir wa adam takalluf. Maksudnya apa? At-taisir, beribadah dengan yang mudah. Beribadah dengan yang mudah dan jangan takalluf. Takalluf itu apa? Berlebih-lebihan, memberat-beratkan diri. Ya, memilih ibadah-ibadah yang berat, memilih amalan-amalan yang berat yang dia tidak mampu, kemudian akhirnya dia mundur sendiri. Ya. Jadi at-taisir. Ya. Ini sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Kami telah memudahkan Al-Qur'an ini, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuyassiruka lil yusra." Kami telah mudahkan engkau, kami telah mudahkan jalanmu kepada hal-hal yang mudah, pada jalan kemudahan. Nah, maka di antara kita bisa memperbaiki amal ibadah kita, maka perbaiki ibadah-ibadah yang mudah untuk kita kerjakan dan jangan kemudian berlebih-lebihan. Jangan memaksakan diri kita ya, pada hal-hal yang kita tidak mampu untuk mengerjakannya. Bahkan Nabi SAW sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya tidaklah Nabi SAW diberikan pilihan antara dua amal kecuali pasti Nabi SAW memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama itu bukan dalam perkara dosa. Ya. Maka Nabi SAW senantiasa memilihkan untuk kita yang mudah. Maka yang kita perlu lakukan adalah jangan berlebih-lebihan, jangan istilahnya kita dalam bahasa jangan sok-sokan untuk kemudian melaksanakan hal yang berat-berat. Lakukan yang bisa kita kerjakan dan konsisten dengan itu, insya Allah dengan itu kita bisa memperbaiki ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. الأمر الثامن ولعلنا نختم به هو أداء العبادة في وقتها المناسب، في وقتها المناسب لها. قال أهل العلم أفضل العبادة العمل على مرضاة الله سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، واشتغال كل وقت
بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادة في وقت الجهاد، وإن فيكون أفضل من غيره من العبادات من صلاة الليل والصوم ونحو ذلك. والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به، فإن عبادة إكرام الضيف في وقت حضوره هي أفضل عبادة. والأفضل في وقت السحر آخر الليل الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء. وكذلك الأفضل وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد وغيرها والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه. والأفضل في وقت ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بكل أنواع المساعدة. والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإثار ذلك على الأوراد والخلوة. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة في تدبره. والأفضل في الوقوف بعرفة الاجتهاد في الدعاء. وفي أيام العشر بالإكثار من الأعمال الصالحة. وفي العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والاعتكاف. والأفضل في وقت مرضي قالوا أخيك المؤمن عيادته. وهكذا الأفضل في كل وقت ما يتأكد في ذلك الوقت ويحتاج إليه. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan tentang kiat atau sebab untuk bisa ihsan dalam ibadah, yaitu dengan mengerjakan amal ibadah tersebut pada waktu-waktu yang sesuai, waktu yang cocok. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ibadah yang paling afdol adalah ibadah yang dikerjakan pada waktunya, ketika sudah datang waktu untuk mengerjakannya. Nah, beliau sebutkan beberapa contoh dan banyak contoh beliau sebutkan, seperti misalnya ketika waktunya jihad, memang di depan kita ada medan jihad, maka lakukan jihad di situ. Ya. Ketika misalnya datang tamu kita, maka apa yang paling cocok kita lakukan di situ? Yaitu dengan memuliakan tamu, menjamu tamu. Ya. Ketika datang waktu sholat 5 waktu, maka lakukan waktu sholat 5 waktu, karena itu adalah waktunya. Ketika azan berkumandang misalnya, apa yang paling cocok untuk kita lakukan ketika azan berkumandang? Maka jangan kemudian kita sibukkan diri kita dengan aurat, dengan wirid-wirid atau zikir-zikir yang lain. Tapi ketika azan berkumandang, maka sibukkan diri kita dengan ibadah, yaitu apa? Menjawab panggilan azan. Ya. Kemudian ketika waktu sholat malam misalnya, disitulah kemudian kita menempatkan amal-amal ibadah itu sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Ketika datang kesempatan atau datang waktu untuk mengerjakannya, maka sibukkan pada waktu tersebut ibadah yang pantas dikerjakan di tempat-tempat tersebut. Ketika hari Arafah, apa yang kita bisa lakukan pada hari Arafah? Yaitu dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru melakukan ibadah yang lain, walaupun ibadah juga, tapi hari Arafah adalah waktu yang khusus atau waktu yang paling afdal untuk kita berdoa di situ. Di 10 awal bulan Dzulhijjah misalnya, di situ juga ada ibadah-ibadah yang memang ditempatkan di situ, yang atau afdal di situ. Nah, maka di sini kita kemudian perlu melihat ya, pada waktu-waktu ini atau pada waktu-waktu tertentu amal ibadah apa yang paling cocok untuk kita kerjakan di situ. Ya, dan dengan ini insya Allah kita mendapatkan ihsan dalam ibadah, bisa memperbaiki, mengelokkan, memperbagus amal-amal ibadah kita. Nah,
النفس كما تحبون. Baik, kita buka satu kesempatan untuk ada yang bertanya, satu orang saja. Ada? Ya? Ya. Ada. Nah, itu ada satu. Ya. Singkat. Ya. خارج الموضوع. أعطني السؤال الآن أسمع ما هو. السؤال كيف بالنسبة لحمل الصبيان الصلاة وهذا الصبيان وهذا الصبي يلبس حفاظ في نعم كيف الصلاة؟ الصلاة في هذا صحيحة، الصلاة صحيحة ولا تضر من يحمله. نعم، ما دام أنه هو لم يتلوث بالنجاسة. Iya, pertanyaannya tadi bagaimana hukumnya sholat ketika kita sholat kemudian menggendong bayi dan bayi itu pakai popok dan dalam popoknya ada kencing. Ya, kata Syekh itu tidak membatalkan sholat karena najisnya tidak bercampur atau tidak mengenai kita secara langsung. Nah, wallahu ta'ala alam. Naktafi Syekh. Nakhtim. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافع والعمل الصالح، وأن يقينا وإياكم فتنة القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه ويرزقنا حسن العمل ويتقبله منا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان ويوفقنا فيه وإياكم للصيام والقيام وسائر الأعمال ويتقبل منا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان وينصر إخواننا المجاهدين فوق كل أرض وتحت كل سماء، خاصة في فلسطين في غزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويتقبل شهداءهم ويرحم موتاهم ويشفي جرحاهم ويطعم جائعهم ويفك أسيرهم وينصرهم على من ظلمهم ويشتت أعداءه وأعداءهم ويفك أسر المسلمين وينجيهم ويقر عيونهم وعيوننا وعيون جميع المسلمين بما يسر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Beliau menutup dengan doa. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa menjalankan atau mengamalkan amal-amal soleh dan menerima amal-amal soleh kita. Kemudian beliau berdoa agar Allah menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan dan memberikan kita kemudahan dan taufik untuk berpuasa, untuk siam dan qiyam. Dan beliau mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, para mujahidin dan para duafa, orang-orang yang tertindas di sana agar Allah memperbaiki keadaan mereka. Dan beliau mendoakan kehancuran untuk musuh-musuh mereka, dan tentu ini adalah doa yang perlu kita aminkan. Dan kami mohon maaf sebelum kami tutup atas kekurangan-kekurangan dalam terjemahan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan, taufik dan hidayahnya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين